Even 10 days after the brutal assassination of Jaban Bhakta Jamatia in Killa Khupilong, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Khupilong Gosai Village. Jaban Bhakta Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic. Ten days after the brutal homicide of Jaban Bhakta Jamatia from Khupilong Gosai Village, the Killa police station has yet to arrest any of the individuals responsible for the homicide, sparking widespread concern and fear in the locality. Family members report that the accused miscreants are currently walking freely on the streets unapprehended, while the victim's family lives under constant threat of attack. The horrific incident took place on the night of December 24th. Jaban Bhakta Jamatia was forcefully dragged out of his home by several villagers who accused him of practicing witchcraft or black magic following the demise of another villager due to poisoning. The attackers brutally assaulted him in a nearby rubber garden, tying both his hands and legs. Witnesses reported that some attackers used sharp tools, including spades and axes, to inflict severe injuries. The brutality of the assault was so extreme that Jaban Bhakta Jamatia's granddaughter reportedly fainted upon witnessing her grandfather being beaten. The attackers eventually left the scene, believing their victim was dead. The family found his grievously injured body nearby with severe head and facial fractures.
어머니 주주. 주주 안에 아말레 너는 나오이 나 신동아. 딸이라니 주주. Dia kalau mau dari sana nuri ya, cakere ya. Aduh sorry, naik begini. Aku sih. Aliyo, aduh. Sosati. Sosati naik tapi dia. Dia kalau dulu. Aliyo, susu. Ini makanan tak apa lah. Aliyo, ini kalau dulu. Naga. Susu halia tayo. Riano, susu yang pagi halia tayo. Susu halia bukrono. Jaban Bhakta Jamatia was first rushed to Udaipur Gumati District Hospital and later referred to Agatla GB Hospital, but he tragically passed away while en route. Gusai kamini koroksa cakrano romui bulailai last of the thimani ang kok sanani sai toknai thik bini logi song adino horot tamong kha nang nogoda tongmani kisabo sai khna ragadi ang ke busa hayamur hai hok dob ke thai sigang si tokru phai bai si doga lathi rawi ke ba ang bu palmalia tuma ang langhi busa jeni nogni okhamale ani asi kelai wisi mangsa hebe malia sebesaria kira ko puris nongsi ke ba borok kemang mana ba luku ko thoi tok thar phai bai bu hi an mokol bai thang khok bai thang ne hola ha luku ko thoi tok thar phai bai bu bani busa mare kaisa komla devi ni busa mare bithi pradan chawi thimasi ani busaina si sekal mantra gundo oi bithi chai ma thine jarkhe beran kharap khaiwe bithi chai ma thoi si busa mare na ani baba noro phaide hais naw si bokro phaira aro kaisang ya busa jeni aro sasi no khongra haisi bokroina gobani dol bang ma sebab no baba ma sebab so diri pojanto lage khorang khna ke ba boroni bum busarano la angbu siwi tong ba borono masa hang police no sairo nang ke adina nogoda tongmani ang busa jeni aro si hayamur ganawon na ba ule unu kan homani busa saisang phapa ya toloi khironi toloi sitironi ke ba जों गनैखे बुसाबाय मरुबाय हता बुसबाय के बुसु खेवर साइसं थौजाव बसि नंनि सखलाय तलांसि बियां रक सपरेलाय ओ लामा वां किसान नरो सि खाक्सि पाइलाय नाही हाय सपरे गुरु आपरो सानि बुसाइले जॉब सिकरे हेसि कदमा मिली तंसि सपरे नाय रकबा ताबकनि लगे संग तलांनाय रकले फाटारनि बरक दा सिनिया बरक मांगदाना सिनि माने यामा मबो मनामा कारेन रक थं अ बागान बतकेसि ओ कुबार बतकता हाय मुनै ओ सापले हाय बरक बानु होयतं हा मखांबो नौलिया केबा सिनि लिया बरक न अबनि सेसकांकि नरंनि पारा रग नरंनि कामि रग बिचार रग दा चोखा आसो या ताबकनि लगे संग अपतिखि रोमितलांका साइजा मांखान location ani sain tang man de ali sirik za ai si za yo ha pa borok bang ma ba luko rong luko tok thar he ale khoi ma tong ha tap tamoni ba gini ni logi no tok sekal hi tok thar phai be bu sekal pu buni bu samare biti sai thimasi ani bu sai si bando wo gyan hara khai si biti sai ma thai phu ni logi songno je sekal ni hanmani
sabo saje bo sakal ba kebo alkao jane or thangai dabu sakal nini logi songna hanka koi jaga hojak jaya ko boron gusti grana fa tung sangnai di kemang ma tong boron gusti wa sakal si hojaya ko bosi ani bu sai nole sakal no goi bu thar bai ma romai tlang man ya gulo ulo bai ke nogo phai sok pai ke norga thangai nai kha he borok si yakun yak khawai berai ro phai hakya tôi sopre wi tôi phai wi i ole i jaga ole i oron yak bu khaza yakun bu khaza ang ke ma thai ro ni ko ta bai ro khi bi we muski bai le pe ro za boni bokoro bu su na di bu sala thai mani bisini ji ka ya ko ma bu sa zo ha ya bokoro guri za wi rang kri na poison to rugui phale nai ro za boni ke to kani sa no gir bi ro nai ro za ki sa se rang ko lo za ya ko ba za ra si oro si so ko le tok thar phai bi ma to ma ki no so ba na ba sai no nai ba kyang tang sa wi ji bon no tang ma si bu so ke bu pa ke ma sai bu ni sai si ba za ang ba na sa ri ro han za ya ka ki ta ma ya school lo ki sorry kisa di bo onok ni tin ke je nang samani je khologi phala nang khatam ni bagi phala nang kere ni bang we bu sa ha ya na ru ma ni doctor nang roi ma li ya ni kholong ma phal za na de ma la kai ki hai bo thong ke pe la za ba khro bu ke pe ja bu sa bu to hai yo phala yo si ja hai ka lang ko sa se ben ko sa bu ni ba ka ha si ke ja ka tamu bai bukhna bunai rok bojaka bojak nang maro nung mani ka sang si oro ma khol jak poro bo sili ya biang bu wi las ke ba oro ma mo khoro phai bai pi ka bunu ba sa boro biang to nang bu wi ba oro ro phai ke ru ko dal ma kha khung ne yang khung sa la tharo to ka ba ma han ne no khla ku pule ke khruza ro ma ne ke rot kai sama ha asu sa o zo rok telang rot latha kong ni de kong ta bu su ro logi songni buak ka jak je ruwa man khabunu ta police tlang kha na tlang ja tai sere phaike je boro telang pi mani amno telang pi ya ko abono wasiban tlang ya kho oni ro hai ke saro phanya boro le sa ge sai ta na lai hata age ti sai tong di lo boro na phai pi nai ulo ro kho a ko na phai jane si zo tong ke to ni ha si ni boro police ma so sapi hata ana tabuk to chung je saima mani mote hang ke 10 din ka kha he diba ni logi song bathar jak mani bu tok jak mani ang ba sombar ni din to ma bar sin kama budba hinke 10 din de kan na kai ko de sabo phai ka nang bai malai nya ni norok ni kok to marok na na bagi suba ro phai bai ja kha ang le si sta ke mal mantri phara phai kya mantri phai ko nam le ang bas mantri rong hi sa ja ya bele chini edishini mantri rok phai kya ba chini rajyo ni mantri rok phai kya ke ba phai ya ko sarkar ni boro ke boda phai kya SDM de ho tomaro bo phai ya nam le ang ba ne ro ha ke ma kok to le nung le tamo musung jenna sayo bo haike belai khairok ma singja ke bathar jaka sakal hanjagai mantra krung hanjagai nung tamo nai tabuk ba thangani upai man ai haka bu than nai rang bu ki sa phan sa jai phan am bai ja si di sa jai bu nai mu su ha sa hai je bu mu su za ha ang thangani upai le nang nei ba awa nong ga bu kre ana no kai cha pa tang ro bai ja di bi di ke sa hai je ro yang puisa kisa pa so ba bai jadi busuk tena to na belai wana ma singcha bathar jak mani salchi heba 10 din ka wi tongkha tabuk bo chini haseni eba chini edishini mantri rok em rok gm rok kebo phaya abani ko gya je nok phang je bathar jak nai bini logi songni ko An FIR was subsequently filed at the Killa police station. The victim's granddaughter informed the media that the accusation of witchcraft made after a family member of an accused died from poison was the motive behind the attack. Bunyi bu samare cima sian tu suci kai putar risau. अच्छा
Bot dino togi buta. Hoti horbar tawa. Oh kami ni borong na. Korok usung nai bro. Borak kebang masih. Anu kubasa wesi togo. Nim susun. Ana ama sasi haya, ana ama operation kaya su. Ani nai angge si muruk tu ana ama no. Susu masa si orang nogo tu. Masih horbar tawa si dogar gudunga dangge. Kai dong bye bye. Bonogo putar bonogo. Onogon togi butar ka. Orang rogo betul. Oroko tok kahin na. Nim susun bung tama. Jaban Bhakta Jamatia. Musuh boya sangat bini. Ang pun boya asu sili. Bura dah kakak bawa bura. Asu burangnya ko. Kajek dah. Kau jangan besar bini. Tinjo na ani mama ko to thui pela masa. Ana ama ba ani mama basa tongko. ठीक है सर Parambung tama parambung. Khupilong. तमा Khupilong. Nim susun na tanggai bu bro. Ansu. Bunyi basa marai. Thui ma kan su su si. Kayoi butaroi. Mantra kereng ni ta. Aki sebutar. Nim susun mantra kereng bui no butar ka nai bono togi butar kata lu kuro. nin kumun nok nggak bisa sal nong nok bay Sebani no. oh je khalai butha jangai himani Ha. oh je khalai butha jag honai je montro bay khalai butha jag nai ab bo kami Sakawa. bosa Sada. Ulo sakawa si. With the police failing to make any arrest 10 days after the incident, the Joint Action Committee stepped in. On Wednesday, the committee led by Dr. Vijay Debarma visited the deceased family in Khupilong Gosai Village. The delegation included legal experts such as Advocate Anthony Debarma, Advocate Mintu Debarma and Advocate Hova Debarma, along with Khumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma. Tabukhai.com ni jorabo, internet ni jorabo, AI ni jorabo, Chini Tripura haseuke juda mangpli jeng nugui manka. Tabuk bo jeng sekal mantra eba matai hanlai agini kusanskar kedeglayi jeng betalaimani tok thalaimani bicar khalaimani jeng nugui manka. Jeng lai thangnai kisa jek sal senga gono obisoron amchayo khoroksa bukhuk jekno obo haike kamini bororok betalaimani aboni yagulo romjak laimani obo haike no thik tai talsa se kaya khusung haina hai nugui manka Killa Khupilong ni je Gosai kami amchayo lai thangnai 24 November horo kamini bororok eba samungsida tangnai rok oro Gosai kamini Khoroksa chakrano romui bulailayai lasobdi thimani ang kok sanani sai toknai ang haino hai sarbai kok sanai joint action committee ningai Chini chakra Dr. Vijay Phaisok bai jeng sarno bono sangnani musongo borok bai kok salai borok bai oroni condition no busiwi ima tong je tabukbo obo hai AI jorawo.com ni jorawo jeng tabukbo sekal matai ni bathalai tong mane oboni reason tamongna oko job chakajoni kok nai do ani bukhuni kok sikmai thangka abo bujati khareba singsa je tabuni molobo Chini dofawo Chini borok rok sekal matai ni sidoi danda poitno tiyoi abo tikre borok buthlai mani busu kharema se cheu ko Chini busakas nugo nok oja bini busajuk tumor ungjak bono borok agudit langoi nak khaika upru boni obroni je hangpani bagwe je lab nangba je cross rock nango orang no jugal di malia on bagi borok nok phaloi tin phaloi nokung si khukjawi tin obo su wana singsa kharma singsa khlaya koi tham khlai mani hengkai bini bosai bo thui bi je khanamani ko khanamane ganani khorsa borok bi chawai furadon chawai suicide khlaika hengkai no je o suicide khanani bini nokuni borok rok bekle batule bini bihik silsa pe gano o je butha jagnai sekalai butha jagnai bose montra riwoi tamo porari woi tamo khlai chalan riwoi bon tamhlai buthau tamne engke basically ora chung je saknai kuring rok chung Chini mokol chin dak tamnu je ob basically kaisa psychological problem mental problem mental disorder hindapno hengkai khanam kai ob brok sakango drug bochau hing ang anjang je khanamni o borok drug najak bo drug chawo drug addicta engke sabri bini bomotum bakai bini je thinking ro bahang nabo
सा कबर चाखर फ्रस्ट्रेशन खा ताम खान बो एके बिनि अब बिन नखुनि ब्रने माने बनो जे ताबो साइक्रिस्ट दंब्ले ताबो आगनि मल कुरिखा बिनि बुरि गायनोलॉजिस्ट दंगो नि मेडिसिन डाक्टर दंगो सार्जन दंगो अबतिनो बख्रक देराखाय बा कबर उखाय कबन डाक्टर दंगो बन थाम फुंना माने ब्रक ताम मने ए जे बनो उल्टा मने सकाल ngois ताम सकाल तो पोइतो ताबुनि जुगा बो पोइतो अबति खालियो खनाखाय बेलेखलै ताम साने अब भुक बाय साइमे अब बेलेखलै वानासिम चिन ब्रक तान सुस कुलुगै तं हेंगते के को का हाइस आं वाना होता जे बारा खुंसन ब्रक हे फुं आसे एखाने फुं आइखाने ब्रक मुखां नुगलाय होता आंके बाइक लाइन खारसा हे ताम खलै दान्दा अबाय वानसुमु बखावतै काइसा अबति खरसा ब्रक न हरकुतु फाय तगय बुथाय सकालाय नै अब बेलेखलै खामजमने को अब तानु खामजम को चिनि बन बिसे ए सकाल पोइतो अब तामखलै जब बुफां नै यारुं न बा बुफां न उरि रक जकम चावो अबुदि खलै इ दान्दा पोइतो रक चिनि दफानो चावि दंखा चिनि तिप्रास दफानो ये चाहि दंखा अब न चुंगि तामखलै हंकाय तेबो बुस फेमिली उ को नुं थासिंगो साम साप साका अबिचरन बुथा जागमानि बुखु नंद्रानि न दिनिखाय उकर ताम बिन बुं ने जवान भक्त जय बुथा जाका बा इनोसेंट ब्रक बन कुनो मुंसा खरसन देरा मुं खैमा कुरे खरसन खदि खैमा कुरे हंके बेकले बुनो दान्दा पिनता खले सिलजा बुथामन बा अब कल्पनियो हंके चिनि ब्रक ताबो ताने ओ नि जे मिडिल एज माने ओ तिनि सिमि 100 बा 500 बा 1000 इयर्स कांनि जे मनाक ओ मनाक तान कसाय तंबा ताने बेंगनि सनालो सियामुंनि दानमुंनि बेंग सन कसाय तंबा ताबो परिमाने जुग सिनान जुग सयसि सिमान जुग अब जुग बा याप्रि गदालै नुं हिमदिता रुंदि सिदि ओके दान्दा पोइतो न चु ताब कानाने जरा मास ताम कक कसार मन दंनाय लोगो तो सकाल हनजागनाय दंगो सकाल नै ताबुक बो बिचार खायजानाय दंखो आबो हाय बिबो हाय कक कसार मन ना आनका हे दंगो जे अबनो तुइते चुंग तो जत चुंग कैसा सोशल अवेयरनेस चुंग अबनो कुचुक बेरा मते कोता कुवार बेरा म चुंग अबनो ओ चिनि अवेयरनेस चुंग मा थांनाय नगो मा थांनाय कामी मा थांनाय एके बरंग मा थांनाय जे सकाल मते नै कुरि अब कुछ तक दान्दा पोइतो अब तब सोइसिनि जुग ए चाहे तम चिन प्रोसेस अब थके कबर नि बगे सिल चाखा दो कते तम नो जखन तांग तप सानो ट्यूमर चिन प्रोडक्ट गबांग बुरो नि ट्यूमर हे ट्यूमर तं कचान चिनि बरो नि जे फूड हैबिट जों ताम चाका चिनि आक्रान रक सगै चावो ताम चावो निनि लाटिया हानांगै चावो हे लाखन निनि काखाय रक गबांग चावो अब जखाय बुगो तामो ट्यूमर उंगो हेंगाय ट्यूमर उंखाय चिनि बरो तामफ्लाय ओ को मुइ दासा काहिन साका ब्रक सिया जे ट्यूमर ताम माने हे सयसो जरा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 दंगो उस्टे जे नं डॉक्टर नि कैंसर नि डाक्टर लांखाय बन थांमानो ओ जे सिमुं चिनि ब्रकनि ब्रक सययाको चिनि ब्रक सिया ब्रक हेंगे थाने ब्लाड कैंसर अब तो नुं ताम ब्रक ब्रक तामो ब्रक साक फुरसे थांगो ते तामनि नि ता दुक दंगो जा अब आं जतनि हामको मासने ए अकानि नि चिनि सागो प्लेटरिजन दंगो ता चिनि सागो जे थुइ थाम खाना बागय थुइ कसरखाय बा कसामखाय थुइ राना बा रानसना बागय प्लेटरिस माइन दंगो अम अनि कमखाय थुइ रक बसागो थुइ करगो ता आकामनो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिन पारपुरा हेंगे ताम अबंखाय बसागो थुइ थबा थबा हेंगे ताम औ ब्रक सासिनाय जरा सिया रकता चिन प्रभिन्स दान्दा पुइतो तंगै रक ए सकाल फाइ चुंगै रांचानि चुंगै थापाय बिनि सागो थुइ नुफाका अन बिनि सागो कुरकुर हेंके अब्रक तो ताबुक तो अब तो आगे सियाफोरनि कक्साबो ताबु तुम सिकाबले ओ तामंग ब्लाड कैंसर ओं तामंगै निनि ओ थुइ कुरुक बा तामगै साक फुरसा तामगै एनीमिया ओं ओंके अबनि बागै तो निनि सकाल मतायाबले हामेसे एसे असल क कर जगा हजार रकम साइ दालनि हामियासाया चिनि बरकनि सागो तंगो gai jot ni lokasi ni tam kan apa ni tam ni चिकित्सा बिसिं देखलाय ट्रिटमेन्ट बिसिं देखलाय आ हामरि मनो आ गलेखे हामबाय आं हाय कक सानानि साइ तकनाय ह्युमेन राइट एक्टिविस्ट सर एडवोकेट एन्थनी बाय टाउनरक जॉइंट एक्शन कमिटी निबो खाक्ति और जागो किलाव बिजित फाइका नुखुंनि बरक बाय कक सालायका कंडिशन बुचिका ताबुक नरकनि अर्गानाइजेशन निबो खाक्ति बा हापांनि बो खाक्ति अबो हाय इनोसेंट फैमिली ग्री फैमिली रकनो सुबा सुखायनि बे बबो हाय स्कूप रक दं ना स्कूप तो ताबु नायदि जों सोसाइटी न बाहायके चेंज खायनाय सोसाइटी थिंकिंग न बाहायके जों चेंज खायनाय
आबोसो जों ताव मा चाइटनो पुइला आइगि आं सामा दङ सिनि बुखुक जोग रेप खाइजापुरा आतुकुरि कामिओ जे अबनो जों जुदिनो एक्शन नाजागिया किबा जे खालायनोनो जों कुनो पानिशमेन्ट रिमाया हंगाखाय आबा हायनो रिपिटिं नाय होनो आबा हिकेनो जों नखा yang taka jola digibo haina hai a talni talsane pone kana aba heke action manu khasung haina tebri khorong aba heke buthar jaka re phaya koi thik aba heke na जों simultaneously tabu nugui phaitong ngai sekal hne buthar jang mani abo to motamuti kaisa gap tong tong mani kebo buthar jang mi tong tong la mani baksa thango agini jara chung nugo juta kan nui bere ruo kamin goro आबा हेके तब बुथार मारो गासे खूब कम नखो केना ताबुखो जों नुखा नङा अफिसरन कामिओ आबा हेके चिना बुखुक जुगनो बुथार मानि यागलो तिनि जों नुखा जगा किला एलाकानि आन्दार अबा हे जुदिनो चिनि सोसाइटिओ अबा हेके वान सुमु जुदिनो तापन वान सुगु बुथारलाय दं गाकाय जों जे ताबु जे चबा खाइ दङ चिनि हानि बागै चिनि दफन बागै चिनि कगनि बागै चिनि सुसाइटिनि बागै जों साक साक से बुथालाय दं दङ गाय जों आ चबा खाइमनि चिनि मिनिंलेस नुइ दं ताबु गाबन बागै न पुला सुसाइटिनि कालचार न जों चेन्ज मा खाइगनाय जेफ्रु चिनि सुसाइटिनि कालचार न जों स्ट्रंग खाइ चेन्ज खाइ चिनि बरन अवेयर खाइ जों सिरि तुइ मानो आफ्रु से जों कुबिन अति प्रसारक आगि सियानि ताउतासे सिसाइ फेक्या साका intellectual फाइक्या सरंगि फाइक्या हने जों साजाकसेनाय हायके जों तिनि अबाहाय नों थाजिं सामानि .com नि जराव AI नि जराव सकाल मते हना हायके बर काहामनो बोथार लाइमनि आबो बो जागा थांनो सयख्या ताबुनो जगो 21st century जागो nga chungo jaga nugo obono chungno suglugui tongko obono chungno haimya o chungno khiklai tonko gabon bagino first and foremost abchini society o chung change ma khaina karon tabu tan bagai society o suicide khai borok thui bishirbag chungnugo mobile maya bagi bo suicide khai thiyu nugo nogo kisa kutuk jakhang ka bo suicide khai thiyu nugo kisa bakra bakra jeba bo bufo kutuk jakham nang biti chai thiyu abo rongkha kono sakal matai tongu abo kono krui abo ko psychologically problem bono psychologically bono problem bono thinking power asuna chikonungi thango je bono thani aba heke je kar encouragement kari borok durborungi thang borok ni bono wan sumun chikonung thang ka borok last of the ka borok ang thisena hne wan suk pai abono solution hne borok wan suge je ta life je bhagavan chuno life rumani a life ni value busuk kaham abo बर सियाको आबन बागैनो अ सोसाइटी नि जे तमु हामी वान सुमनि आबो बरन फाय आबन फाय तान बागै हिंकाय ताबो जों बेलायके बियालो कलुगुइ तंगु बेलायके ताबो रुक सुगुइ तंगु तान बागै आबन खाका आं ताबो बो सानमुसु साकाके त सिन बर गाबनो आमे बक्सा पुइतो साइ मागला जोंनुगो ताबो अर कबा राबारक लामजाक राबार काइजाक जोंनुगो एक्चुअली राबार काइनन हेका बनो चारदिके बलंगना नांगो आसल राबार काइमनि बुनि देश रगो इंडोनेशिया रगो राबार काइमनि आबा हेके मालयेशिया रगो कितिंगि बलंगि दं ताबो जोंनुगुइ दङ न किना राबार काइजाक केनो नों आ राबार तलावन नि नक तंग तंग हंगाकाय नों रोको फाव नों राबार बाहे मांखा गाकाय नों रोको फाव जों सामनो तामागि चिनि सारा औ टेबलेट चाना साका डे नाइट नुगु डे नाइट कुसुमु ngedenai to bo atha seble atha no so bo kusukoi tamu bina lungs nostongo bin bakha nostongo bini blood circulation stopung thango nga tamu no rubber rok je bahai man tong tong daily a jeni fresh air ka hamai ne bagai a rubber ni je bahai inhaler ngui abo bo cause ni cancer ngo ni heart block ngo ni kaba ma tumor ra korongo te kaisa ko kazaro bo sadi je tabuk norongni human rights violation khoda khobja ko bo hai step na harman norongni obo to totally human right violation kalayo tabu romni amoto crime tabu state action manna nai je bathanai no juduno state action nai hanga kai afru o particular crime bo human right violation thau karon state bo responsible ngi ma phayo oba hai society o oba hai ke nini kami amsero bor ka hamrona haino bothar ka without any education sangka nang abono nang
state abone action mano japur state action naya hangka apur a point of time state become accountable hangka apur abo human rights violation ng phai hangka bon bagino jang tabu state tamu action na jang abo manai ne jang to complain nai no je society oba hingtung obe je tini je nai tong na aba he tawan su tu je jang tini je botha jan bagi semission tongo tai do phan bagi kri tai bon kri aba hiya jotono society ma saklai tini oba hai judi tomu to kakai abo tutil chaya abo ni ain tongo abo ni action na jago kakai I action judi nai kakai state become responsible an bagino jangta mo khaine tamo je oba hake je society tomo na abo ti stand no complaint khaine human rights complaint khaine abo bagi abo poroborta mo action na tamo borok abo no reform tum na nai jaga abo nai ne akon jeng haino hai kok sanai kerong kereng advocate mintu bai kerong ni lamate obo hai crime rok ni bagai police bobo hai step na hariman tabuk norok je crime scene visit khayei bobo hai chaiman ka satisfaction da police tabuk bo crime scene ni je amsok je use khaijak mane obo tabuk sis khaya ko oro police le sing nugui man kha tabuk bo arrest kri ko bobo hai matong obo ki thik line thik track o da police ni investigation choliwi tong ni banso asole khorang busuk arrest tang kha sin yago basuk information kare angkai police jodi jagao visit khaikanga nichoi kabangma cluman khana abono karibo murder weapon ko ekta use khlaijang mani abo niche police sis khlaikena tabu jodi khlaijaya ko hongkai murder weapon no jesik dakti sis khaya nango asung bor khlaijani dorkar ngai jeng okongon sung police no janok nai jate onogo ba onokhlawo noksa nogariwo tabu jodi omo murder weapon tongkai dakti no sis khlai tong hunai ngai sung to abo saimano bothar sikhebja kangai to boto murder case of haisenai oba haike je oba hai samung sitra tangnai rok hoito ba khlaipuru brok wansu gyangna pia ba omoni bini punishment je murder khlainai ni bo bharat ni ain mutabe bo bothar jagai phan mano ya khaba bini langma tongsak bo alongo sob jagai ma tongmani omo hai punishment mani mano aboni bagino sung je lukurok je specially kami sung nukha obisorani kok sung salaikya oro to kawangma borok already arrest tangkha tau borok ni life tang munaiba je puru samung tanga puru borok wansuglia phiaba borok tabuk punishment mangkhaita borok sara jibon ekta jailo tongima tongnai ba heinous crime bo jodi borok romit langkhai ngaita police court rok bono hang till death fan remano obo high punishment tamo ungui manno sung obono wan sugyawe kabongma jaga kabongma gothona khaikebo ngai onnukhung ni bagai sung khana ka thasingo borok arrest belai kom kho khorong ni no sung thangai surrender khlaimani khana ka abono karibo tebo jodi involve tongkhai borok police romthon sung ab police no janok nai ba police ni aro sung information na hare tei tamo khlaijanga tongkho sung abro follow up khlaine norok to dinni joint action committee ni bukhakti visit khaimani nugui mankha norok ne committee ni bukhakti o family ni bagi bobo hai chubachu norok kogri klang thane especially Tripura rajyo ba joto state compensation scheme to victim compensation scheme kabangma lukurok abo saiman yangai mano ba tongkosong lukurok a scheme no bahike avail khlainai bahike mani man sung abrok saiman yango ngai especially sung je sin joint action committee ni tini je phaimani yagolo sung wansuka sung to nangkhai sung human rights commission thangnai abuni yagolo sung court ni tei borongo jate jesek reimansak khotipuron rok compensation rok sung jate rinani bagi sung help khlaine hine sung kogrekha borongo ngai amno karibo government yago DM SDM ni yago kabangma scheme rok tongo jong nukha borongi nok khungsa yango tongjamani bosajak okra sorry hamya puru treatment ni bagai borongni nok ni tin janala dogarok phali treatment ma khlairika nga borongi to tabo haina hai nok krei hai ngai tongkha nok khungsa tongo orobo chaklaya nga obo haike borongi je man thai jodi nok manani tongkhai o jaga sung borongo subanan chesta khlaide
balai hambayang paitak kok sini bukuk hoba de borma bobo kerong kereng boy bothai sini kok salayan jehetu buri borok ba tabuk sing nugui man kha obishoron ya goloro Killa Khupilong गोबां कुक केशनो बुरिरक न सकल नि हनजागो बा बुरिरक न मन्त्र करं सकल मन्त्र करं नि हनजागो ओ जगाव चिनि त्रिपुरानि कन्डिशन बुनि सोसाइटी बाय कंपैरिजन खायै तामो लेक निनि मकल बसखांग नुगै मानखा लीगली साइड न रक्ताबो नों साक बाय थां केरं करं का आबोनो फिलअप खायनि बागै बबाहाय कक कसार मुं दांनाय चिनि सोसाइटी आबोन के साइड जे इन्सिडेंट माने बछर ताकलाय बेलाय नबो वानामा सिंसा जलि जागनाय ते लाचिमे सिंसा आं अमते मेटर रग बेलाय न इनसेंसिटिव न हनि मानो ताय अमते सकाल हाय माने रग जों नुगो कगन तो चिन कक ब्रक कक थायो कायसा जे खरग थकरे हिंगांका सकाल चंजाब रां पैसा करै साइचों सुसुरु तंजना अमते हेरंग खेन सकाल नि चंजाब कोनो दिन फन जों चिन सोसाइटी न नुखा कोनो गनां बरक न सकाल कोनो गनां बरक न मन्त्र करं हनि नुगमानि पावरफुल बरक आमते हेरंग न जों नुग्या जे करै बरक चुगजाया बरक जेनि कोनो कनेक्शन करै आमते हेरंग न जों सकाल हनि चंगु अबते हे मानै चिन त्रिपुरा व शिमिया बिहार रगो झारखंड रगो अमते हाय आगी रगो उंगु सकाल हनै रग विच हंटिंग खाइजागु आबोनो स्टॉप खाइनान बगै 1999 नो कायसा आइन बरतुखा निनि को विचक्राफ्ट प्रैक्टिस एक्ट नै इनका आमते सेम आइन चिनि त्रिपुरा तुबनान जाबु जरा फाइ तंखा ओ आइने बिसिंते तामंनाय सकाल हनै चंगै बथानाय नो शिमिया निनो सकाल नै जे वानसुम तुनाय बररं बिसिं पिननाय जे बो सकाल खना आमते के चंग रिरेनाय बररं न वानसुम बेदुगिरनाय आबोनो बो निनि रम जागो पनिशमेंट जागो गामते स्ट्रिक्ट आइन कायसा एक्ट चिन त्रिपुरा व तुबु थाय चिनि गवर्नमेंट ऑफ मैटर न केसा सीरियसली नाय खे बनो बो खाय थाय आमते हे एक्ट जाते जों लेजिस्लेट खायना अंथुं आबो आबां नायो जाते गवर्नमेंट अबरं न काहाम के नाहातुं कंसिडरेशन इनके abono karibo tabuk je borong ni je condition case ni stage presently to investigation stage choli tongo investigation to chini bokuno yak kare aro ke investigation stage ni yagolo je from court thangnai जों नायनाय जे abo bopti hangjak जों tabu try khainai je borong ni case box stage o inka abon yagolo tumung defecto complainant hisabe जों extra ni prosecutor ne assist khainan bage private advocate appoint khaina nangkhangke try khaina jabo appoint khaina ni spot visit khai tamon nugui man kha family ni nog ni borok bai kok salai je tabuk bo जों nugui man kha je oro kainei murder weapon police seize khaya ko tabuk bo chrai je eye witness bono ki statement na dana har jaka kutot langai bahai kok salai ताबसे जरे साइमन का पुलिस नो स्टेटमेंट रखा कोर्ट ऑफ स्टेटमेंट रखा हाइपर बोरो नि चीफ रॉक तो रिकॉर्ड खाइजे को चीफ रॉक अब रंग ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट माने या क्रॉस एग्जामिनेशन से कांग रंग नाइ क्लाइजाग नाइ इनके आ जोरा रो जाते बोरो स्टेटमेंट ठीक के प्रॉपर जे नुखा आमते हेके सेम टू सेम के बोर रनांग थों बोर नो गाइडेंस घाम रनांग नाइ अबन बगे आं साइमे एज ए प्रोसिक्यूटर बते हेके सामो खाइनो सो बोर न बगे ओ स्टेज आं वान्सु गजे बोर नो काइसा प्राइवेट काउंसिल अपॉइंट खाइ र थाइ इनके जे मर्डर वेपन रोक तो बाक्स कलेक्ट बुखाइ जे को जों इन्वेस्टिगेशन रोबो केसा लू फॉल्स हाइन नुगै तो गाबर न जाते अंगि मानो फ्यूचर बोर नि रि इन्वेस्टिगेशन इस अब फन फाइनल नि चांस दंगो बट अब तो प्रोसिक्यूटर प्रे खाइके जाबंग नाइ गे स्टेट नि तो अब आमसक रेस्पोंसिबिलिटी खाखाइनो खाया इनका आं वान्सु गजे बोर न प्राइवेट काउंसिल अपॉइंट खाइ थाइ नैनो पाइथा कैसा सोंमंनि थानि जे पुरो बुरै बरक सकाल मन्त्र करंनि हनजागै तंग तंग नं खरकसा बुरै बरक नगै आ स्टेजो आ बुरैनि ख्लाइथाइ तामंनाय फास आमते हेके तुमुं ख्लाइजागै तंग बनो सकां पुले पुलिस नो आन मतेखे पुलिस नो इनफॉर्म खाइताइ जीडी फन एंट्री खाइ रजाक थु रुथुं जे बनो आमते ते हेनै कम थ्रेट रै तंखा इनके आबनो जे कोनो बुरै न बा कोनो बरक न बुरै फानो चला फानो बरन सका नै चंजागै तंखा आमते हेबर थ्रेट थाइ फिलिंग तंखा जे बरन लाइफ कोनो मुंसा संगै मान बरन लगे गबर जीडी एंट्री ख्लाइ र थाइ नेवान्सु औ बेलाय हामबाय पाइथाक सिंमुं बाय सारनि थानिन पाइलायनाय जों गोबां मा केसनो चिनि तिरवा राज्य नुगै मान पॉलिटिकल इंटरफेयर पॉलिटिकल प्रेशर बाय अब जस्टिस मानिया लास्ट ऑफ दी ओ केसबो जुदि पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल इंटरफेयर अंगै जस्टिस मानलिया हंगांके टाउन रक सोसाइटी नि चाक्रा हंजांनाय रक इंटेलेक्चुअल बर रक न रक जॉइन एक्शन नि लीडर्स रक बबो हाय अपते हाय सामो रक बबो हाय नरनि ख्लाइताइ दं और कैसे कॉल कोई पिले जे इ नखुं जे नखुंनि नखफां बुथा जाखा बनि कुनु सहारा कुरि बिग्रा
khopsa mai chana se bongni dora dukhu ungo thik mate bongni jara kulum ka saklai bongni chiksa khlai maya hinkai tabuk jodi nini kaisa de political influence kaisa bongni saka kaisa katham kaisa pressure ya je kaisa crime ke khlai jakha mungsa tam bono crime puri phana obthi khlai pai borok ini kuthumi kaisa danda poiteno tam khlai depend khlai oro phai hor kutu phai buthaka obdo kaisa ni kaisa ekram khare bo kerang lama belai cha ek lekha henkai tabu jodi obono aini lama ma thangna mare nai susakok khor jodi bo MLA phanong to MDC ja phanong to any political party phanong to je kono kacha ku korm ja khoroksa citizen ungoi bong than kai mo tanai aini lama bai himna ready ang saka tabuk aini lama bo cholina nirli ya pruno rongni khlai tai chunga protest khlai ne jodi kono borok jodi aino mufayoi tak phaching ulta phaching tlang nai khai chung bo jodi justice borok manan nango boni saka belai khlai tam injustice khlai jaka bor justice boni human right o bini odhikar as a citizen hisabe bini odhikar obo egang tese kok sanam go borni jeta ang chini tirpas samaj no ang kok sanam hoise sekal moter poksi di sekal motai ku ne kusta mani kuri chini busak chini mokol tangba mokol chung boy chung tini chung mogo apkle chung sekal ani mokol apkle ke sanai ani baknai puro puro angke ang sare sekal fayan bukru puro sanai au chin boys ni bagoi tamgo hekai tabuk nini thugoi karni bagai jen nini kuno tui hamya nung khai mai kusum chakha nini bohok dero awe deba kuno kopun sanai sekal fayan bohok dere khai noi obte nini cancer ni bagai nini nung bohok bubu go kan mai chame ongo nini thui tam kurgo kaite hrosa borok nini brain dera boy bini psychiatric problem goi mane mental disorder goi bini bom tam dera boy bo cover unthaka inka awle bini je butha jangai bin tam rule tongba hinga bro bakle wan suma khawa je montra bai tam khai mano noi are hinga nung khel montra brok nung tar hinga he boki boji su montra hinga boki bigram tong na ba hinga boba nini haching ni simiche bor rangsak bokol sama khamble su rang ko hinga botan bigram to khaba hinga obrok danda poito jin borong ni besak ungkha kulum kesani borok langma tong khai kulum kesat tong neno ngai jar kulum kesat tong omni bagani chikisan lamo tong hospital tong are nung jara ang sebab kaisa kok jara bini bonos sekali ini sana kaisa kok borok je ang sana ka je bro drug jauh ini ang kenaka bini mental disorder ka salsa ba suicide khlai able pura non chai suicide khlai ka bo salsa ba thang goi bini or te apne hospital bus chalba or ni simi te apne hospital bus chalbo salsa ba thang funuka funugoi bithi chai bithi bonam prasar korsa tole buda chari kha na file these khani ne kha na doctor bani kun kok biti nai peka ampor sunam chungo henga teke sa ko je nicho robo jini sikid brok na tam tungo brok sanga ma fainai je sanga ma fainai engka jin ang doctor ungkha ang teacher ungkha ang omungkha no kha jini ang khorsa kurungman loge ani jaiti rok ani kamni borok ani porsi rok brok no ba ani tamo pohorni rung barani pohorna chungma pinai engka abor kok apa sih engka abor samno tabuni jog danda poiton ta abor poitu takli sidi danda poiton kar sidi taw soisini mol nung sakaje taw AI tu tamu tu taw kama hayung sim tekmun tak katal nikuma chung thana bagai taw rutlai tonglo European country tamani jod science ni bisung busi advance tanga chung taw jor ka tanga chung bhai develop ne ba belai ke hambai charno sing joint action committee ni joto o jamarok bani kok salai kaisa no message ongkri phaika danda puitu no khibidi tabuk ni o AI ni jorawo internet ni jorawo .com ni jorawo sing sekal matai montra hanlai bathalai abuni joraya sing obo haike no tini o jagao sing chini media house eba oro joint action committee song visit khaimani nahar mong kaisa no tini o Killa ni Khupilong kamibo bathalai mani hai Tripura haseni tai kaisa kamibo phan obo haike tai party mong tai ta party thung tai joto abo hai kami bising kamibo kebo sekal nei obo haike kirima singse tai ta buthar jak thung a nahar mong no jing dinoro phai sok pai mani mang politician ai salchani loge ang Ranjit Chini Khorang. After listening to the family's account, the Joint Action Committee announced that they have initiated all necessary legal procedures to ensure justice is served.
Furthermore, Dr. Vijay Debarma stated that a formal complaint will be lodged with the Human Rights Commission regarding both the brutal murder and the subsequent police inaction. Bureau Report, Chini, Khorang.